ISTV की पाव मियंग ताबिरी बसिंगबु तारामना उक्चरी अहनबद मरुइबा पाव इम्फाल म्युनिसिपल एरिया नतना मणिपुर की अतई मफम पुनमक्ता डिस्टर्ब एरिया स्टेटस मखाताना चाही अमगा सांगतोकपदा कैबिनेट अयाबा पीखरे मणिपुर संगाई फेस्टिवल ngasi loisinkhre मणिपुर बु मालेम की टूरिज्म मैप ता यावहन्नबा अखोय मसेल कोऑपरेशन पिनदुना लम कोइबसिंगना लाकपदा असोयंगाम थोकलोइदबा मिनुंगसि लेबा लमदमनि हाइना मालेम की मियाम दा खंगन बताय हाइना चीफ मिनिस्टर न फोंदोखरे अमदे मणिपुर दगी हौखिबा सगोल कांगजे मसाना से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका दा तममनबा मोंगदा रेकॉर्ड तौरे हाइरे पाव संदोनों पिजरी ngasi pham ki bastat cabinet na Imphal municipal area khak natana Manipur ge atai mafam pumnamakta disturbed area status makhatana chahi amaga sangdokpada ayaba pikre Thawal district ki Waikong subdivision gi makhada Sugnu SDC circle hangdokpada su ayaba pire haina Manipur sarkar gi wangang loisu oriba education minister Moirangthem Okendra na phongthokli Chief Minister Okram Ibobina chair loduna ngasi ayo pangthokiba cabinet mifam asigi matangda Minister Okendrona Makhatana hauzik oiriba state ki law and order gi matangda sarkarna state police amade Manipur da lairiba central security agency singi comment lauke maduda Manipur gi ching amasung dampak animakta operate tawriba laloba singi mathakta ningthina ek tawba ngamnaba disturbed area status asi chahi amaga sangtoknaba recommend tarke Comment sing government kup na nainaraba matungda Armed Forces Special Powers Act lising machama palyangkai ga nipangi section ahungi makhada December amadagi Imphal municipal area yaudana Manipur gi atai mafam pumnamakta disturbed area status asi makhatana chahi amaga sangdokpada cabinet na ayaba pibani Disturbed area status asi tha taruk ki matungda state asigi law and order gi phibam matungina chief minister na review tawbagi power su laigani hari ngasi ki cabinet mifam aduna Thawal district ki Waikong subdivision gi makhada Sugnu SDC circle hangdokpada su ayaba pire circle asina khul taragamatoi konsingani Manipur gi urban local body singbu hena masak thokna semgat pamasong government na ningthineng sinbangamna ba Manipur Municipalities Act lising mo chamapal marbudra mari amend tawbada su cabinet ayaba pire Ek asi amend tawbana urban local body singi marakta transport tokthok toksin yaba executive officer ge cadre post kungataret amasung assistant executive officer ge cadre post mapan creation tawba yargani ngasi cabinet mifam na state health society Manipur na national health mission gi makhada tongan tongan ba pham chahunga yangkhai taret contract ta hapada su ayaba pikre Amaromda PWD da hangduna lairiba ASW gi pham kungamari gi MPS gi khuthang da mention badasu ayaba pire pham singa du gi manung da tarana direct recruit togadabani ataina promotion ni hari Thasi ki kungamathoi dagi tourism department na mapung oiba thodang loduna tongan tongan ba thorum kaya yauna pangthoktuna lakhiba Manipur Sangai Festival ngasi Palace compound da leiba Bhagachandra Open Air Theatre da loisin khre loisin bagi thorum da Chief Minister Okram Ibobi Deputy Chief Minister Gaikhangam Speaker TS Lokeshwar Parliamentary Secretary M Prithviraj Chief Secretary DGP amade atai makok thongba official kaya su sarugya ke Chief Minister Okram Ibobina Manipur bu malem gi lam koiba ki map ta yahonnaba akhoi masel cooperation pinaduna lamdamasi asoi angam thoktaba minungsi leiba lamni haiba malem gi leibak singdagi lakpa lam koiba singda khangan batai malem gi lam koiba ki map ta yahonnaba honabada thak yamna watli samgat sagat kadaba su yamna leiri adubu nongmadi soidana Manipur malem gi lam koiba ki map ta yarkani Handak Chahiga Sangai Festival Miam gi Matenga Loinana Mai Pakna Pangthok Pangam Kibagidamak Thagat Fafongtokhi Lakata wa police mayam sinase bakoi Manipur da chatpada koi secure way safe way Manipur gi praja singi hospitality aduga kali minusi aduna lakata wa police sinase koi attract tawudo koi Manipur sarkar gi areba limited resource asina koi tanai kadana tawdaya da priority sector phadadi koi war putting loina na koi takhat chandri no munata no mudi Manipur se
कोई सुंसोई सोइना पृथ्वी tourism की tourist की मेटा आई जाओ कभी है उसी के अचौबा एक थाज़ब लेते अमगा मतीन तांगना अमगा with full cooperation कोई मणिपुर से टेम्पुनियम फगन नबा शांति लेबा अदुगुबा मणिपुर मा स्टेट अमा होननबा कोनरसी Deputy Chief Minister Gaikhangam Manipur Sangai Festival na Lamdam Sida Kundaminari Bapurup Singh Khakta Natana India Amadi Malem the Lady Bamipung Kudimak Nungsi Chana na Lemin Nagadabani Haba Pauzel Adupiri Asiguma Pauzel Asi Festival Asibu Yang Balak Libamipung Kudimak na Arang Arakak Yang Banatana Nungi Oiba Wakalon Asishu Kangbiu Haiki Sangai Sala Baba Asibu Tawa Aku pun mana yang saya ingin aku pun nak mengisi sana na. Hari ni kita beri kaya lagi, pausan sikit nama lagi. Mana yang mesti beri. Wah kita pun nak se mengisi sana na. Amaga. Peaceful coexistence saya masih atau pasal mereka berada dalam hati ini ses orang ni hati masih masih saya langsung tahu saya. Kamu isu Speaker T.S. Lokesor na English singani taradagi hauna pangthoktuna lakriba Manipur Sangai Festival ngasidi Malem gi tongan balaibak singna saruk yabe hengalaktuna Malem gi thakta pangthokba festival ama oibangamle haike Parliamentary Secretary M. Prithvi Rasna Festival Asida Thailand, Myanmar, Japan Amade India ki mafam kayadagi mirching saruk yabaga loinana makoi gi nat ki oiba jagoi sai kya sutke International Polo da mapal leba ki tim mari saruk yaduna mapung phana pangthoke Festival asina aikoi gi leijariba na chatnabi sana khotnaba kaya malem da saktak pangamle haike ngasi aroiba numit ki oina Jan Manipur Dance Academy gi machu taret ki masek mangal utke Manipur gi lai haktaktagi sagol kangjay asi haudokhi haibasi malem na khangnaraba wafamni asigi sumatakta Guinness Book of World Record ta yauduna leiri masigi matangda miyamna chamam nagadaba wafam Encyclopedia Britannica da yaurakpasi yamna laibak thibani Manipur gi sagol kangjay amadi poni bu yokatpa pamba myoy sing yauna mari leinaba authority na lairik asibu iriba amadi publisher da athuba matamda khanganduna chumthok ahoba chungani haina senior journalist Thabam Sarat Chandra Sarmana Phongdokre ISTV News ga unaba madamhakna makataraduna Encyclopedia Britannica hariba lairik ase India da phongba malemna sakhangnaraba lairik ni lairik asida 6th century BC da Persia da sagol kangjay asi sanaba hautuna Arab Tibet South Asia amasung USA na chingbalebak singda sanaba hauki haina claim tawri loinana taramapal suba chahi chada Bharat sanaba hauki haiba wafam pale adubo Manipur gi oinadi lising maga chanipan yankhai ga mangada Chandrakirti Maharaj gi matamda tullinha tim amade British ki Victoria tim ga sanaki bage record lairi haike masigi mathangda lising machanipan yankhai ga mapanda Silchar da British amadi Manipur ga sanaki Manipur gi इतिहास का सागोन नदुना लाकलाबा sagol kangjay ase malem gi thakta leiriba lairik singda aiba singna lan record isilabadi Manipur gi oina mangjaba oigani masida Manipur sarkar amadi atai mari leinaba authority na athuba matamda publisher da khanganduna chumthokpa mathau tai phongdokhi sagol kangjay hariba masana si lai haktaktagi कोई मणिपुर दगी होगी बनी हाइबा प्री हिस्ट्री की ममांगी सिगुम्बा वारी वाखों कयामा नसी पृथ्वी ना खंगना मणिपुर दे होगी बनी हाइसे यानदना लाई मसी वाफम सिदा खैतन कंट्रोवर्शियल होइबा याबा अदुगा मियामना कोई लाना कोट तोगिबा याबा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका हरिबा असिदा पोलो की मरमदे इबा मतमददी खैतन खेनबसे उबा फंगी मसी तौदनबा कोई चुमथो होबा publisher da kalida hairar masi chumtho oba changen khali 19th century da British ki polo club se semi adana masi USA da su matang chandoktan lai haidana court asi tawi Silchar da lisingama sanipan yankhai ma panda aikoi gi polo se amuk sanaba dagi di moina British na masa khangna prithvi da polo se British na aikoi gi pak sanna sandokna bahona rakpani aduna Manipur gi कोई पोलो हरिबा से पृथ्वी दा खंग बसे कोई मणिपुर की ओइनदी याम चौथोक सिंग नाइ नि आनबा कोट असे तौदन बि नमक्ता कोई मरी लेनबा अथॉरिटी ना मणिपुर की मागै दगी अमसुंग भारत की मागै दगी मसी चुमथोकनबा होनबा चुम्मे नै मसी मथम जनिंगी
लिसिंग मचमापल निफुग तरेट के नवंबर कुंथ्रादा लमयान बे इराबोट की लमजिंग मखादा स्टेट असिगी चिंग तमगे अपुन ममिफम अमा एम ड्यू द पांगथोकी बदुबु निंगसिंग दुना से हुमफुगनी पान सुबा चिंग तम अपुन ममिफम गी निंगसिंग कुमन थोरम एम ड्यू हॉल द पांगथोखरे इराबोट सेलिब्रेशन कमिटी मणिपुर न सिंतुन पांगथोक थोरम मधुदा कमिटी की प्रेसिडेंट एन मंगे हान मिनिस्टर ओइरंबा आरबी मिंगथिंग एम इबोहल अमुकोगी एडवाइजर केटी रहमान एडवोकेट खाइदेम मनी न चिंग मरुएब मियोय क्यासु सरुयाखे कमिटी के सेक्रेटरी एल सोटिन कुमार न फोंदोखिबदा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम दा सिंगनरकपसिंग थेंगनमिनबा मतम अदुदा चिंगमी तमिसिंगना सरुक यादुना मिफम पांगथोकी हाइरे सीपीआई मणिपुर की सेक्रेटरी डॉक्टर एम नरना चिंगमी तमी मियाम द पिरमखिबा अपुनब वाखल अमदी अचेत पलिचिंग अदु हौजिक ओइरिबा मणिपुर की फिबम असिदा निंगसिंगदुना थबक ओइना पांगथोकनबा होनबा मथौ ताई आइखोई मसेल हाना पुनसिनद्रिबा मखै अनौब आशा अफब लैंगाक नुंगसी चानबा अमदी चौखटपा पुरकपा ngamloi हाइके मतम सेल सिनेमा मसाज सिस्टम नापा कल्चर योखटपा सेल तुममति लैंगाक फिबम फकरबा खप ngamloi आइखोई मसेल हेना पुनसिनद्रिबा मखै अनौब आशा अफब लैंगाक हेना सिसिनबा मरि नुंगसी चानबा अमदी अमरा अमबु तेबा के मिसिंग अमसुं पुरुकुरिमा सखप के दोंग नंगलो अपुन बसतम अमसुं मिसिंग दा हेना मकाल हक्कदबा अपुन बा हिस्ट्री के अकोता ताकसिंग अइखोइ काउकुमसि होखरबन थोलेना मतमनि फाम के थोगो अमसुं ताकसिंग नासी दिले पले तने सखत के गुण तमसिदा इंसिंग दुनत लेरबदी अइखोइ बसे खाइकुं खाइकुं नतना कोइ मणिपुर सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट लिसिंग अनि तरागुमदोइदा एएनएम अमदी जीएनएम लौननबा पांगथोखिबा रिटर्न टेस्ट की फॉल अथुबा मतमदा हाइदो हाइना परीक्षादा सरुक याखिबा कैंडिडेट सिंगनंगा से रिम्स गेट मयादा वाकन मिफम चथखरे ऑल मणिपुर एएनएम जीएनएम रिटर्न टेस्ट फेस कैंडिडेट एसोसिएशन पांगथोखिबा वाकन मिफम अदुदा सरुक याखिबी कैंडिडेट अमना सरकार की थौंबु यानिंगदबा फोंदोखि हेल्थ डिपार्टमेंट स्टाफ नर्स के अहांग फमसिंगदमक इंग्लिशिंगनी तरागहुंदोइदा रिटर्न टेस्ट परीक्षा पांगथोखि हौजिक फावबा सरकार न फोल लाउथोक्तन थमलिबासी करी अरोनबे एजेंडा लेबनो एसोसिएशन सरकार दा कयारक हन्ना हाइजरबसु मखोइगी वाकत ताबिदे मखोइगी पुंसी कनबियु हाइखि मोइना हाइदोकनी हाइना बाबेली ओइना हाइबिरा गोइजि पाबो अदुम नमजन लेबे सही एनीगा था अहुम मरी सुजलल गवर्नमेंट की करी अरोंबा एजेंडा अमल लेरबगी हाइना हंगबदा हाइमन बथोलो हाइना खनजै मरी लेनाबा अथॉरिटी ना अथुब मतमदा अखोइगी रिटर्न टेस्ट असे हाइदोक बिरंगनबा प्रेस की मांग फोंदोक चरी कईगुमदा अथुब मतमदा हाइदोक तब तागदी अखोइ मखा ताबा खोंजंग सिदगे ना कनबा खोंजंग कैमरूम संगसिनबगी दमक सेम सादुना लेजरी मचिदा थोरकपा अफबत दायित्व पुनमक सरकारना पुगदबन चाही तरा हेना रिम्स इम्फाल दा कॉन्ट्रैक्ट ओइना थबक तौदुना लाकलबा सिनमी सिंगना रेगुलर ताहलु हाइदुना से इंस्टीट्यूट असिगी ओपीडी अमदी ए ब्लॉक थिंजिनख्रे मसिन मरम ओइदुना अनालायंबगी थबक ता चाउना अकाइबा पीखे मसिगी पाउ ताबदा लंफेल पुलिस के एसडीपीओ अमदे रिम्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट अमुबना खुदत मफम अतुदा लाक्तुना यंगसिनखे खोंजंग चंगसलिबा सिंगवारी सानबदा यानबा पुरकपंगम खिदे कॉन्ट्रैक्ट थबक तौबे थाजन मानबीना फोंदोरकपदा चाही कयागी ममांगदगे तोलोप मचा चादुना अवाब कया खांगदुना पुन्ना सिनमी चहुमलोम थबक तौदुना लाकले रिम्स के अथॉरिटी ना कॉन्ट्रैक्ट थबक तौरिबा सिंगी वाकत ताबीदना लाकपदगे ओपीडी अमदी ए ब्लॉक थिंजिनबनी हाइखे सिनमी चहुमलोम असि अमुक्तदा रेगुलर ताहनगदबनी नौना मपानदगे मियोय थबक लोबा यारोय हाइना फोंदोखि पे स्केल की मतंग जाना पीबीओ 50% दिए दो हापगा 10,500 अब फेले को सी पीबीओ ना कोई तालपने कोई जरे वन टाइम दा रेगुलाइजेशन तो बाबा कोई कंट्रोल ऑल स्टाफ की अदो लाइबा कोई लाइबा मैम से असुके मति वाना रेबा होजिकी मतम की सेंग साक ताइबा इसानो सु लाइक तमन बा खोइ ngमक्तरे बारा पुगो दो बा दगी लाइकाई की देव कर्म चलक मैम से सिकाई दी पैसा लो खोइ से असु वाना ले खोइ से संग पदी नोम न त नोम रेगुलर तारखनी खोइ अवा से कितंग सु अथॉरिटी ने यंबिगनी ना खोइ से लाइजबनी को दो ngasi फाव हन तुन मोय यंगतरे नमदना थमे सुकी मति ngasi sangali kholang se akhoi hanba le roi nahangai di moi them dra leibni akhoi full time regular tabiro torop su hinga pra hinga te aduna di sum thema thambu do akhoi ngasi di yaroi aduna opd close to ni a block section akhoi solo la ni loimba close to ni opd anam lai ba yaroi ngasi dagi a block close
Amaronda Dr. Amugana Fondorpada, contract the Tabak Toriba Musing, Amukta the regular Tahanbinaba Ministry the Kangle, Ministry Nasu, Ayaba Pirakle, Atuba Matamda advertisement Toklaga, regular Tanana Bohonargani, Adubo, Ministry na advertisement Hana to Uhaina Kangalapale Haike. Ministry da koi meeting da phale executive council meeting da phale khol matong da simoina koi negrim sa kai chanari do mi tharo hai koi mi je na chak man porani adu chana ba koi thagal ga adu matong pi number 1 official koi kan ko PRO le listan kuma ma chak number 1 number 2 da moi hai je moi regular tan bi adu di sedan hari je advertise tawro due process advertise tawro matong da khallo hai Manipuri Sahitya Parisad Meghalayana Sahitya Academy ga Khushamnaduna Manipur gi mapanda Manipuri Sahitya gi mayon haibehiramda literary forum ama amasung literary meet amangarang Shillong da pangthokre hairi Thoramaduda Sahitya Academy New Delhi gi Manipuri Language Advisory Board ki convener H Behari Singh Manipur Sahitya Parisad Meghalaya gi president Yangkhom ke bina amasung Sahitya Academy Kolkata Regional Office ke Regional Secretary Gopal Chandra Burman Maruiba Musing Oina Saruyaki Hari Hosi Pawi Martana Timber Break Amatan Break Matunga Mukan Taram no Cherry Makataba Pauda Lamdamasi Chanariba political system asi Hongdok Triba Makai Chaukat Nabahona Bada Matam Chanki Gani Haina Langtabal Kendri MLA Karam Siamna Fongdokre Ngasi MLA Local Area Development Pangi Makada Nona Saba Lilong Changing Development Club Amasung Library Gi Sanglen Sangabagi Thoram da Magna Wapamasi Fongdokibani Sangabagi Thoramatu the club ki Hana President Oiramba Maibam Bino Lilong Nagar Panchayat ki Councillor Puyam Ibom Jamadi Club ki Thau Puba Singsu Saruyaki Karam Shyamna Makatana Fongdokibada Lamda Masida local club Singna Lauriba Thaudang Chawi Thau Puba Singna Thamoi Shengba Kathok Pangamba Madi Mathau Masak Khangba Mathau Tai Maduna Trabadi Miyangi Thajaba Mangani Haiki Lamda Masida Pangthokpa election Singbu Kumai Amawana Unaraklibasi Achauba Asoiba Amani Political system Hongdok Triba Makai Chaukat Lamjelda Changsinba Wagani Haiki Prajanasu Boki Matamda Kak MLA si Ubiba aduga atay matamda noina thokpa tawro na thadokpagi wakalon se topiyo sahi manga da tawri ba thabak sing se phana tawri bra patna tawri bra kari tawri hangba haiba aduga adi ma khoi da phokta piba aduga afaba thabak ki wakalon mayam ma encourage so se darkar le na praja gi haksu aina matlo matte na su khande aduna Manipur South Palamdam Ama Oi si haiba taragadi political system se sense the one darkar oi ekoi patre hargasu narul singna singdong pa taragasu maduda koi ningan naba kesu laite aduga yamna South Manipur amadi beheningi Mapa Lebaki Yauna Matamatamgi Loktak Pata Chaktaba Uchek Amadinga Makal Singh Kanaba Kongtang local abasu Yangsin Binaba Watpana Pat Asida Hugilang Taktuna Uchek Papa Madi Hatpagi Tabak Jatari ISTV News na Ngami Singa Unaba Amada Hana Loktakta Chaktaba Lakpa Mapangi Uchek Makal Kayagi Masing Jahi Kudingi Hantarakli Haike Handaki Jahi Asidasu Chaktaba Lakpa Uchek Makal Masing Chang Hantare Masing Marueba Maramdi Uchek Pananaba Hu Siznaba Made Lang Takpana Chingbadagini How Kibata Humari Asida Loktak the Sina Leramba Uchek Sing Ngami Sing Nathing Haiki Mapalongi Uchek Sing Matragamani Porgi Sagi Lejeram Uchek Sing the Tilidak Takuna Haris Hale Haibasiki Kudam Dingasi Aina Tangaza Kuli Boxigasi Lena Madagi Natrakana Narina Natrakalona having a Chimbagi Madam the Chule Lake Hakum Jahidi Yamna Kai Taikum Chijahi Karawale Walisum Karajam Kalabani Hadu Hadak Munini Mangana Simasing Hantaboini Madam di Kano Hari policy Sidina Buduna Hadoki having a Taba Hajupare Adukimata the policy Madam Jidamu Labangam Tretavangam Drana and the Pale Ngami Sing na Makatana Fongdorokpada Manipur Sarkar na Loktakta Midyang Zangbagi Sarkama Oina Ujek Makal Sing Hatpamdi Lalonba Singi Matakta Chapchaba Action Lokat Haningi Nga Paduna Imung Puriba Ngami Singi Lambi Tadanaba Mioy Karana Honariba Sigi Mayokta Kunja Sing na Tingnagani Masida Jenaba Mioy Sing Yaurabadi Madugi Daita Masana Pugadabani Haiki Mapalam the Pasilagliba Imahok Sagi Lejeramba Uji washing Til Hidak Pojan Talaga Haliba Sibu
थिंबियु अकन बचाराक पिबियु ममांगै दसु थिंगदना जेन थंगे बसु यावरे अदुबो सरकार की मैकेदगी मसी पायरले हाबगा अथिंग बगी हक तो लेरी दे खंगबा खंगगसु सरकार की मैकेदगी कोन चतना जिंचिनबिबो सेनबिबो तौदे हाबगी मतागुमना हजिक फानरे लोना हाबसे आई ई पाउतारे खुदम माइबु ngasi ngasi makchu ngasai so mungcha na pangare asibo thengnari bu si gase poison tilidana hapne habisi ngasi ayuk angan ba pung ahum taramdaida hangam police station gi manung channa leiba koirengge gi CMC hospital manakta leiba akim kauba mioi amagi yumda masak khangdaba singna bom amalangsilam le hari detonator yaudaba bom oibana langsilam liba bom adu pokhai hautre adubu police ke bom expert sing laktuna bom adu lokar khre hari karimaram gi dama karambelupna bom langsilam libano haiba khangbangamdri awang nungpo state singi akhanaba meeting ama oina act is policy paikhalagibasi ngasi phawba thabak ta onthok pidabasi yamna laibak thibani haina sangai festival gengba lakpa Myanmar da khundariba Manipuri macha Gopal Sharma na phongdokre Manihut Children Club na sinduna Myanmar da gi lakhiba maitai sing opagi thormaduda mahakna wafam singa si phongdokhibani thormaduda senior director Girls Manipur Manihut amadi thangmaiban sinam lekai da leiba naharo le semba club ki miyoi sing su Yaki. Thangmaiban Cherau Singdalaiba Manihut Children Park the Pangthokpa Makoibu Opaki Thormaduda film actor Kayasu Sarugyaki. Bharat Sarkar ki asan ba meeting amaga loina na paikhatliba act is policy asi practical yaudaba cheda oina iraga laiba policy tagadoribra haina nunang ba phungdokhi. Oina yanangai du khoi asaregi mayam NGO mayam da khoi na khoi tharago sema tharago khoi da na khoi invitation ma tharago adu yanangai to ga na ko do ara yangon gi India embassy khangbe Myanmar ji consulate da khangbe do ayaba lora daga namna sanjarak pani de yamna line de lak pya de lu dik paus de Lucky's policies so larikta da lady quite sumna practically de adu satriya ba adu yagani absire nu sanglamne ozi Burma de ki India la kiya de supya yad de by road se Gopal Sharma na makatana phungdokhibada Manipur da ban blockade yamna toina tawbasina sangai festival yengba lakna bakhona bada Myanmar gi official singna athingba kaya supi haike sililangi ba singi maikaidagi makoida angamba khudol pot pitune kai khumnaki loinana Manihut ki maikaidagi Myanmar da friendly football match ama sanana ba wafam pukhatpada ayaba longna bakhona gi haina Gopal Sharma na phungdokhi Armed Forces Special Post Act Maru Phangna Muthatna ba changsiliba khongjang asige achum arangi wayal miyam na pibiro haina irom chanu Sarmila na paumi singa phongdokre ngasi Serap Court laiba District and Session Judge Imphal East e Nautne Sori ki court puthorakpada Sarmila na wapam ase paumi singa phongdoklambani mahak mathang thagi tang taraga mapalda amukha na court puthokna ba khangan khre Sarmila na makatana phongdokhibada mahak ki khongjang bu nathairaga sijana ba khonai haiduna mahak bu phajin ba sipende mahak ki khongjang asigi aroiba tangkak ama phangnana ba miyam na khotna biyo haiki ATM to commit switch have charge to tana ba proof tongna ba kona ba gi pang ba wahang wai banina mo ko yes or no to dang hayo bi ai mo ni na pien da ba ji ai trial matam werne miyam na yang di verdict ama ina pa ma ai hoje ba pa me ko have din ai to ri yaning ba sarkar na pressure ma pi ba ai chimni wai bani have ma ai na khani ma pa wi sahi dara Wangin open team da dele iba punchi ji miyam ki tamakani have ai samu sangbiraga ayam Hayeng December amadagi Churachandpur da mahai tampham sangsing dukan amadi government ke officing mahusagum hanghanaba JSC na warep lokre tongan balup sing Gangte Tribe Council Mar Inpui Kuki Inpi Churachandpur Mate Tribe Council Mizo People Convention Simte Tribe Council Tidim Chin Union United Joe Organization amade Wi-Fi People's Council gi luchingba singna haijarakpa matung ina ngasi JSC gi mifam ama KKL complex ta pangthoklaba matung phirep asilobani adumoinamak leikhidraba mioi mapan gi aroiba mathau mangam pangthoktriba phawde Lamka District Hospital da leiriba Lengkhumdi makhatana adumak JSC na yengsin khigani hari hauji pawgi merkana ten break amamu
ब्रेक की मतुंगा अमुका नतराम नोकचरी मखाताबा पाउदा जिरीबाम की चंद्रपुर लेबा हाईवे इंग्लिश स्कूल दा क्लास 7 तमलीबी महैरोई नुपी मचा अमा ममाई खुंबा नुपा मचा अमना मनंगंदा ब्लेड न लेलंबदगी जिरीबाम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दा पुखतुना लाइकनक्रे थौदो सिंग असि नुमितुंगबा पुंग 12 ताबा अद्वाइदा नुपी मचा असिना स्कूल कारपदा ममाई खुंबा नुपा मचा अमना मनंगंदा ब्लेड ना अनि अहुम थोकना लेलमलगा असम की लखीनगर रोमदा चेनखिबनी थौदो सिगी मतंगदा नुपी मचा सिगी अपोकपना फोंदोरकपदा प्री बोर्ड एग्जाम नुंगथिलदा थाननबगिदमक स्कूल चटपदा लखीनगर गे थोंगदा लेरंबा नुपा मचा अमना ब्लेड न लेलंबनी थौदोक असिदा चेनरिबा मियोय असि कनानो हाइबा खंगबा ngamdre matungda asigumba thokdok thoktana ba mari leinaba singna yengsinbiu hairi anang nipa masa aman mamai pullaga lakadagi mamai pullaga laga nipi masa sing manamda blade na lengkhairamdagi adiwa Muhammad Islamuddin ai sagimi जिरीबाम हायर सेकेंडरी अमसुंग बोरो बेक्रा हायर सेकेंडरी स्कूल अनि के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर सिंगे स्ट्राइक अथुबा मतमदा सरकार न वारी सानदुना लोइसिनबिनबा ऑल मणिपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन न तक्सली ओजा सिंह स्ट्राइक जंक्शन खिबना चाही लोइसलकलबा महरोय सिंह एकेडमिक एटमॉस्फियर दा अकाइब कया लाकले महरोय सिंह था खरा की ममांग दसु आईएलपी की खोंजंगदा मपुंग फाना महिमा सिंह तंब फंकिद्रबनी स्ट्राइक जंक्शन लिबा ओजा सिंह नसु महरोय सिंह येंगबिदुना सरकार गवारी साबिनबा अपील तौरी Women Action for Development Wat na sinduna chatharagliba nupi da miot minai chathabagi mayokta lepa thoronggi saruk ama oina ngasi Ibotonsna Higher Secondary School da awareness program pangthokrai thoromaduda Wat ki secretary Sobita Mangsa Tabam school gi principal I Hemolata na chingba mioi kya su sargyaki वार्ड के सेक्रेटरी सोबिता मंगसा ताबन हाइकिबदा थौदोक वाथोक सिंगना मरम ओइरगा नुपी शिबा नाबा यावरकपदा लैकाई चंगसिनदुना युम्मै थाबना वारुसिन पुरकपा ngamloi matam chana miyamna yengsinhauba tangai fade haiki युम्मै थाबदा याम थौना थारिसि कैगिनोबा अखोइना अरु सोपुनी नुपीदुमा याम वाना मासी हात खिदोरे दुदि माबु कनबा हाइबसे अखोइ म्यामसिदा चंगजनसि हाइबो मचंगे युम्मै थाबदुना सोल्युशन नतेबा नुपादो चुमथोपिबा मचंगेबा कना खनि नुपादो मथाइ नुगाइतबदगी माना कना माइगी ऑफिसर खंगे सिफाइना मा पुरक्तना तोरपदगी पेनदबदगी माइ नुपिदा ताइनबसु दुम याएबा तुसु थोएबको अदो नुपादो सोबना करेक्शन तोबिया यूथ को सुलायें बिया Relief Center of Welfare of Differently Able Person Manipur Okeshwar Khoneshwar Trust Langmai Dongna Elangbam Tondon Bising Memorial Charitable Hyanglamga Khushamnatuna Disabled Oiraba Singda Tricycle Wheelchair Amadi Hearing at Lemnayan Thokre Hyanglam Awanglekai Dalaiba Trust ki Hall the Pangthokiba Thoramda Hana Pramukh Oiramba Ke Jayanta Trust ki President Elangbam Tondon B Okho Trust ki Executive Director T.S. Ngobasu Saryaki आइमोल फुरपु नमदुना मसागी सक्तम मुथत हनगदबनी हाइबसी इप्साना हकचिन लवी हाइरे तंगाई फेद्रबदी आइमोल इचिलिनाव सिंगिदमक्ता इप्साना चोंगथोक्तुना लेबलकप फावबा याय फुरुप असिबु अतोप फुरुप अमदा ओंदबदा तसेंगना मथौ तारकलिबा असिगी नुंगी ओइबा वाहनथोक अरोनबा लालोंग अदु मियामना हौखिबा चही खरा असिदा तसेंगना खंगदुना लाक्लबनी मसी करिगुंबा अमता नाचुंगदना तौरकलिबासि नोंगमदि सोयदना अरुबा फिबम अमदा ओइरक्लोय हाइनिंगाय लेते हाइरे Freedom Fighter amadi INA yauramba thoksom angaugi maramda lecturer program ga loinana Manipur da ain sabha gi dabi amasung lising amchama palnipu taret ki satyagraha andolon gi matangda khananaina ba thoram ama jinga mathakta laiba ngakraba mantopta pangthokre thoksom angau memorial committee amadi Manipur Research Society na sinduna pangthoki ba thoram asida sagnai raba aiba RK Jaljet ain sabha andolon da saruk yakiba yumnam tomba amadi layau thabam nodia su saruk yaki आयन सभा आंदोलन दा सरुक याकिबा तावरेम इंद्रमणिना हंदकता लेखिदबदा थौरम असिना अवाबा फोंदोके थौचोम अंगौ अमदि तावरेम हरिदास की फोटो दलै सुकतुना इकाई खुमनबा सुउतके आरके जलजितना भारत निंग तमनबा खोनबदा आयन ना यामना मरुएबा थौदांग लौखे मणिपुर की तोंगान तोंगान बा माइकैदगी आयन चंगसलखे उख्रुलोमदगिसु आयन चंगसलखिबा मरमना मोइरांगदा मेमोरियल अमा साबगुम उख्रुलदसु अमा साहनिंगी थौचोम अंगौ आयन दा अचौबा थौदांग लौखिबा मिसकनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नसु मसक मुन्न खंखिबा लूना तौखिबा मिसकनी हाइखि अंगौ न होनरिबासी मणिपुर की मनिंग खातंबई वानते
तेंगुरी मनी मखा तंबगी नते भारत पुनमक की मनी मखा तंबगी आंदोलनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किसी मखा दली इंडियन नेशनल आर्मी स्टेट याउना श्री तुक्का मांगो तोरमी Manipur Rural Bank Hyangthang branch na Nabat Manipur Regional Office ka punna sinduna humpugamari suba financial literacy camp amaningombam community hall da pangthokre thormasida Jila Parishad member Soibam Subhachandra Langthabal Ningombam Gram Panchayat Pradhan AK Mani Manipur Rural Bank ki senior manager vigilance KH school su sarugya Handak state cabinet na added school taraga hundoi government na lokshi lagani haina warep lokhi badu tamda lairiba added school sing yauna lokshin binaba all India Students Federation Manipur State Council na sarkar ki pungning chingsli hauji tamda added school taraga mapan khakta ngaire added school sing asi government school singumna grant su matik chana phangde hauji chatna riba taruk suba pe commission ki grant su government na pibidre matam sangna waraklaba oja singi yeng biduna ching tam anima ke added school sing loinamak lokshin nanaba cabinet na warep lobi hari Hosik sanabagi pao ngasigi sanabagi pao da Punjab ke Patiala da December kundagi kunga hundoi phawba pangthokadoriba National Women Competition ke Group 4 da Kabaddi Kho amadi Volleyball da saruk yarunaba punna sanaroi kuntragamari official ahunga konana Manipur State Women Team semkre Mathang chahi January manga dagi Assam ke Naugan da pangthokadoriba Sub Junior Women National Championship da saruk yarnanaba sahi taraga taruk makhagi nupi sanaroi singi trial selection ama Manipur Hockey na December amadagi manga phawba pangthokadori Manipur Hockey da affiliate toba club association singna mapung phaba kit loinaraktuna December amagi nungthilpung amada Kuman Lampak Hockey Stadium da tharakna bakhangali Manipur State Kabaddi Association ki meeting makhada KSWC na sinduna nipugani thoi suba Manipur State Junior Kabaddi Championship nupa masung nupi machagi December 3 tagi Khurai Kongpal da pangthok lagani Championship asidagi Kerala da pangthok kadoriba nipugani thoi suba Junior National da saruk yagadaba nupa macha masung nupi machagi team semgani hari Manipur Arm Wrestling Association na sinduna ahum suba Winter State Arm Wrestling Championship January 13 tagi pangthok lagani Championship asidagi lagriba February ani suba chol da pangthok kadaba East Zone Arm Wrestling Championship da saruk yagadaba Manipur gi team khangani saruk yaningba sanaroi singna masa masagi club ki khuthangda January 13 fawgi manungda junior amasung physically challenge ki mari leina ba che changaloina na association da pislakna ba khangli Hauzik Makataba Sanabagi Pau Boyai Ningthokjamdagi amuk phangbigani District Football Association Thobal District Sports Association Sadar Hills District Sports Association Bisnupur amadi Imphal West District Football Association Kuntere Suba Junior Boys Inter District Football Tournament ki semi-final sangkre All Manipur Football Association sinduna Khomalampak Artificial Turf Ground da team tarena group ani thokna khaidokuna sathariba Kuntere Suba Junior Boys Inter District Football Tournament ki ngasi sanakhiba aroiba match ta District Football Association Thobana District Sports Association Bisnupur bu goal ani amada maithiba pikhi District Football Association Thobal gi mai bapugi goal ani du S Yohen bana match ki 13 suba amadi 13 suba minute sankhi District Sports Association Bisnupur gi amata ngairaba goal adu and Mahesana match ki 59 suba minute sankhibani match asida District Football Association Thobal gi sanaroi M Amrjit amadi District Sports Association Bisnupur gi Y Kafoida center referee na yellow card piduna warning tawki Thasigi tang ahungi ayupung nipan makai tabada District Football Association Thobal amadi District Sports Association Sadar Hills ka ahanba semi-final match ta sanagani ani suba semi-final match thasigi tang marigi ayupung nipan makai tabada District Sports Association Bisnupur amadi Imphal West District Football Association ga sanaragani Angtha FC na nahakpam apabi Memorial 3rd Division Junior Football League ki winner oikre Imphal East District Football Association sinduna YWC ground khongbanda team kuna gum mari thona khaidukuna tha asigi tang 3 tigi chatharkhiba nahakpam apabi Memorial 3rd Division Junior Football League ngasi loisankhre ngasi sanakhiba aroiba match ta Angtha FC na YBC langdumbu goal ama sinoda maithiba pikhi Angtha FC gi mai papugi goal adu punina match ki 12 suba minute sankhi
मैच असिदा अंथा एफसी की सानरोय के रंजन अमदी YBC लंगदुंगी CH इबोतोंबदा सेंटर रेफरी ना येलो कार्ड पिदुना वार्निंग तौखी लोशनबगी थोरमदा इम्फाल ईस्ट की अध्यक्ष P बिमोला इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट KS मोहरी तोरबान खेत्रीलेकाई GP की प्रधान लोंगजम सुनील बासिकोंग GP की प्रधान तोइजम जेमिस अमदी SWC खोंगमन की प्रेसिडेंट पुयाम जॉय कुमार सु सरुयाखी नाहकपम अपाबी मेमोरियल 3rd डिवीजन जूनियर फुटबॉल लीग की विनर अंथा FC अमदी ngankham boy sing memorial 2nd division football league ki winner BPYC basikongda thorom mapu singna trophy piduna pungning thawatki hozilo islak padang asino moy ba inga sagi pau ICR lampel patagi phangba pau gi matung ina ngasi gi khwaidagi sabagi chang degree celsius kunga banga 10 ka hom khwaidagi ingba degree celsius 8.8 nusita yauba ising manil gi chang ayukta chada marpudra humdoi nutilda chada nifugani pan nongju gi chang nil Hoziro bedamalo bapau amhuna Impal municipal area natana Manipur ge atai mafam punamakta disturb area status makhata na chahi amaga sangdok pada cabinet na ya bapikre Manipur sangai festival ngas loisin kre Manipur bu malem gi tourism map ta ya hanna ba akhoi masel cooperation pinaduna lam koiba singna lakpada aswayangam thokloi daba minung sileba lamdam ni haina malem gi miam da khangan batai haina chief minister na phongdo kre amade Manipur dagi haukiba sagol kangjai masana si encyclopedia britannica da chamam na bomong da record tawre hari ISTV ni pizza pau matang salojare ping tabiri basing momuka na kurum jai